پاشیپێلا پەنابەریە بەربەهرێما کوردستانê ve li herêmên Kurdî koçberiyek ber bi welatên Ewropayê ve dest pê kirbû. Lêjber bihabûna riyên qaçax gelek malbatên Kurd neçar diman ta ku malên xwe bi tevahî bifroşin. Di vê sedemê di nêzî 2 salan de bazirganiya kelûpelên bermalên yê ku hatine bikaranîn li seranserê bajarên Kurdî belav dibû û bû derfetek ji gelek kesan re ta ku ji xwe re sûdekê werbigirin. صدفة كتبنا في شغلي أج كردستاني شوم زيارك وزهاتم مميزان قوي حشش حفت مفتي أهلي منبرنا أو يبل قول ويدي شخورة كزينة يعني ويدي في قو فراغ نفروش في قو فراغ نفروش بيجي رابط كان كما يفعلها أبو درخي مدى شغلي متعيد خضراء فيكي أول ميزان قوي عالم أهله هذا سرش أب عالم يدو تليفوناتي وجمال هات روجي 20 تليفوني أب فراغي من وأغلب بجي أفيقو باز دنج درفا نايج دورا رقايد أو في ديجي لكن أغلب تevî ku firoşgehên van alavên ku hatine bikaranîn bihtir li taxên derdora Qamişlo hene lê di heman demê de beşek ji firoşgehên nava bajêr hewl didin ku sûdekê bikin ji van alavên mîna alavên elektrîkê û odeyên razanê. Ewilî ka we gotî serdistad hatine jmardin. Bes nihat herê li Qamişlo xweşik ehsakê belkî jmartnawa gihaya sed dikanî. Tesîrayê selbî gelekî ser aksesuaratê midixê nekir. بس تأثيرات قلكي مظن سر أدواتي كهرباء كر مع عرضية سوق كده مثلا غاز فرنا غسالة تلفزيونات أفقلك على الوهاد والگۆری hinek فرۆشکاران یەک ji sedemên sereke بۆ xurtbûna tevgera kirîn û firotnê divan firojgehan de ew gojûreyên baş ji alavan bi arzanî ji kiryaran re tên pêşkêşkirin. شغلي ما 12 ساعات في شغلي بس هو كان في سي صالة يعني وضع غير غراضي مستعمل أرزان ترجع غراضي سوقي بهانا يعني مكان عالم فقيرة وأكثر شيء من غراضات كرنج بالات كرنج مال كامل الجن. bazı şahsı sana dikkat et. Düşmüştük kan ذكرن. كيف كيف بدي فروش هم ترجيت كرن غراض من يوم جيت كرن تينا بدي فروش. وطبعا ما أرزان ترجع فيت. تشتما جافي نش شيتر وجافي نش أرزانتر. ji ber ku piraniya kiryarên van firoşgehên li Qamişlo ji penaberên herêmên Sûriyê ne hinek firoşkar li ser vê yekê dibêjin malê koçberan bi penaberan maye. Cano Şakir, Orient News, Qamişlo.